हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम टु एभ्रिवान। यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक यहाँ स्वागत गर्दछु। आपको लिए मेरो युट्युब च्यानल में बहुत बहुत स्वागत गर्दा हूँ गाइस। र तपाईहरुसँग फेरि पनि आज एकदमै राम्रो टेबल रनर यानि कि थालपोस लिएर आएको छु। आशा छ यहाँहरूले अवश्य पनि एकदमै मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु है। यो चाहिँ मिडियम साइजमा छ है, मिडियम साइजमा छ र एकदमै राम्रो देखिन्छ है। यसको फिनिशिङ एकदमै राम्रो छ है। आशा छ यहाँहरूले अवश्य पनि मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। र यहाँहरू पहिलोचोटि मेरो युट्युब च्यानलमा भिजिट गर्दै हुन्छ भने कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्स्क्राइब गरिदिन नबिर्सनु होला। र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला गाइस है। किप सपोर्ट मी गाइस है, किप सपोर्ट मी गाइस। र म चाहिँ अब भिडियोलाई सुरु गर्नतिर लागे है त। अब हाम्रो स्थिति भएपछि गाइस है फेरि पनि यसमा हाम्रो 3 डबल क्रोसेट चेन 3 लिउँ है, 3 चेन। टू चेन है, 2 चेन लिउँ। अगाडि हाम्रो 1 2 है, 2 चेन गर्दा हाम्रो 3 डबल क्रोसेट, 3 डबल क्रोसेट। फेरि पनि 2 चेन लिउँ। अब यसपछि हाम्रो 2 चेन लिउँ, 2 चेन। अगाडि 1 डबल क्रोसेट, फेरि 2 चेन, 1 सिंगल डबल क्रोसेट, फेरि 2 चेन, 1 सिंगल डबल क्रोसेट। यसमा चाहिँ हाम्रो 3 सिंगल डबल क्रोसेट है, 3 सिंगल डबल क्रोसेट। फेरि 2 चेन लिउँ। यसमा चाहिँ हाम्रो 3 डबल क्रोसेट, 3 डबल क्रोसेट, 1 2 3, 3 डबल क्रोसेट, 2 चेन। फेरि पनि हाम्रो 3 सिंगल डबल क्रोसेट, 3 सिंगल डबल क्रोसेट, 1 2 3, 2 चेन। यसमा अब हाम्रो 5 डबल क्रोसेट, 5 डबल क्रोसेट, 1 2 3 4 5। यसमा हाम्रो अब है 3 डबल क्रोसेट, 5 डबल क्रोसेट, 3 डबल क्रोसेट, 5 डबल क्रोसेट है। यस्तै गरेर अगाडि बुन्दै लानु होला। यसमा हाम्रो 3 सिंगल डबल क्रोसेट है, 3 सिंगल डबल क्रोसेट, 5 डबल क्रोसेट, 5 डबल क्रोसेट, 3 डबल क्रोसेट। अब यसमा चाहिँ हाम्रो 3 डबल क्रोसेट आउँछ है। यसमा चाहिँ फेरि अब हाम्रो 5 डबल क्रोसेट, 5 डबल क्रोसेट आउँछ। यही अनुसारले अगाडि बुन्दै जाउँ है। अब यसमा हाम्रो 3 सिंगल डबल क्रोसेट लिइसकेपछि है 3 सिंगल डबल क्रोसेट, फेरि पनि 2 चेन लिउँ। 1 डबल क्रोसेट छोडेर 2 डबल क्रोसेट लिउँ। यसमा पनि हाम्रो 5 डबल क्रोसेट है। अब 2 चेन लिउँ, 2 डबल क्रोसेट, फेरि 2 चेन, 1 डबल क्रोसेट। अहिले चाहिँ हाम्रो यसमा 4 सिंगल डबल क्रोसेट है, 4 सिंगल डबल क्रोसेट, 2 3 4। दुई चेन, 1 डबल क्रोसेट, दुई चेन, 1 डबल क्रोसेट, 2 चेन, 1 डबल क्रोसेट, 2 चेन, 1 डबल क्रोसेट, 2 चेन, 1 डबल क्रोसेट। अब फेरि पनि हाम्रो 2 चेन लिने। यसमा चाहिँ हाम्रो 3 डबल क्रोसेट, 3 डबल क्रोसेट, 1 2 3, 3 डबल क्रोसेट, 2 चेन। फेरि पनि यसमा हाम्रो कन्टिन्यू 1 डबल क्रोसेट, 2 चेन, 1 डबल क्रोसेट, 2 चेन, एक डबल क्रोसेट।
फेरि पनि हाम्रो 2 चेन 1 डबल क्रोसेस कन्टिन्यू यो अनुसारले बुन्दै जाउँ। यसमा चाहिँ हाम्रो 3 डबल क्रोसेस हैन, यसमा चाहिँ हाम्रो 1 डबल क्रोसेस 1 डबल क्रोसेस है। कन्टिन्यू यो अनुसारले अगाडि बुन्दै जाउँ। अब यसमा हाम्रो 1 डबल क्रोसेस लिइसकेपछि है फेरि पनि 2 चेन लिउँ, 1 डबल क्रोसेस छोडेर 1 डबल क्रोसेस अनि यो 2 चेनमा जोड्दिउँ है। स्ल्याब 2 चेन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो 1 डबल क्रोसेस मात्रै है, 2 चेन फेरि पनि हाम्रो 2 चेन है। यसमा चेन 4 4 चेन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो कन्टिन्यू 1 डबल क्रोसेस 2 चेन 1 डबल क्रोसेस लिँदै अगाडि जाउँ। 2 डबल क्रोसेस 2 चेन 1 डबल क्रोसेस 2 डबल क्रोसेस हैन, 2 डबल क्रोसेस हैन, 1 डबल क्रोसेस है। 1 डबल क्रोसेस 2 चेन फेरि पनि 1 डबल क्रोसेस 2 चेन 1 डबल क्रोसेस 2 चेन 1 डबल क्रोसेस 2 चेन 1 डबल क्रोसेस कन्टिन्यू है। 2 चेन 1 डबल क्रोसेस 2 चेन 2 चेन 1 डबल क्रोसेस 2 चेन 1 डबल क्रोसेस 2 चेन अनि यसमा हाम्रो 1 डबल क्रोसेस 1 डबल क्रोसेस है। यही अनुसारले अगाडि बुन्दै जाउँ। कन्टिन्यू है। 2 चेन 2 चेन 1 डबल क्रोसेस 2 चेन 1 डबल क्रोसेस कन्टिन्यू यो अनुसारले अगाडि बुन्दै जाउँ। 2 चेन 1 डबल क्रोसेस 2 चेन 1 डबल क्रोसेस है। कन्टिन्यू यसमा तपाईको 1 डबल क्रोसेस है, 2 चेन 1 डबल क्रोसेस 2 चेन है अनि 2 चेन लिएर यो 2 चेनमा जोडिदिनु होला। अब यो राउन्ड चाहिँ हाम्रो कन्टिन्यू डबल क्रोसेस लिउँ है। कन्टिन्यू डबल क्रोसेस 2 चेन यो 2 चेनमा चाहिँ हाम्रो 2 डबल क्रोसेस 2 डबल क्रोसेस लिउँ। 1 2 है, 2 डबल क्रोसेस 1 डबल क्रोसेसको 1 डबल क्रोसेस 2 चेनमा हाम्रो 2 डबल क्रोसेस 1 2 2 फेरि 1 2 चेनमा 2 डबल क्रोसेस 1 2 फेरि हाम्रो 1 डबल क्रोसेस फेरि 2 डबल क्रोसेस 2 डबल क्रोसेस 1 2 फेरि 1 डबल क्रोसेस है। कन्टिन्यू 2 चेनमा हाम्रो 2 डबल क्रोसेस 1 2 1 डबल क्रोसेसको 1 डबल क्रोसेस 2 डबल क्रोसेस 1 2 अनि 1 डबल क्रोसेस 1 डबल क्रोसेस यो अनुसारले कन्टिन्यू अगाडि बुन्दै जाउँ है गाइस। कन्टिन्यू अब हामीले कन्टिन्यू डबल क्रोसेस लिइसकेपछि है फेरि पनि हाम्रो 2 चेन लिउँ है। 2 चेन लिउँ 2 चेन है। यसमा हाम्रो कन्टिन्यू 3 डबल क्रोसेस 3 डबल क्रोसेस लिउँ। 2 3 3 डबल क्रोसेस 3 डबल क्रोसेस 1 चेन लिउँ 1 डबल क्रोसेस छोडेर है। स्किप 1 डबल क्रोसेस फेरि पनि हाम्रो 3 डबल क्रोसेस 1 2 3 3 डबल क्रोसेस 3 डबल क्रोसेस। अब त्यसपछि हाम्रो चेन 3 लिउँ है। 3 चेन 1 2 3 चेन 3 2 डबल क्रोसेस छोडेर 1 2 3 तेस्रोमा हाम्रो 1 डबल क्रोसेस लिउँ। सो यसमा चाहिँ हाम्रो सिंगल क्रोसेस है। यसमा हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेस फेरि पनि हाम्रो चेन 3 3 चेन चेन 3 3 चेन फेरि पनि हाम्रो 2 डबल क्रोसेस छोडेर स्किप 2 डबल क्रोसेस है। 1 2 है अनि 3 डबल क्रोसेस लिउँ 3 डबल क्रोसेस फेरि पनि हाम्रो चेन 1 लिउँ 1 चेन 1 डबल क्रोसेस छोडेर है। 1 2 दोस्रोमा हाम्रो 3 डबल क्रोसेस है। 1 2 3 3 डबल क्रोसेस फेरि पनि हाम्रो चेन 3 1 2 3 चेन 3 2 डबल क्रोसेस छोडेर है। स्किप 2 डबल क्रोसेस 1 2 3 तेस्रोमा हाम्रो 1 2 3 1 डबल क्रोसेस लिने। सॉरी गाइज हो 1 सिंगल क्रोसेस है।
1 सिंगल क्रोसेज है। फेरि पनि हाम्रो चेन 3 3 चेन 1 2 3 1 डबल क्रोसेज 1 2 3 यो अनुसारले अगाडि बुन्दै जाउँ है। चेन 1 एक डबल क्रोसेज छोडेर फेरि हाम्रो 3 डबल क्रोसेज लिने 1 2 3 फेरि पनि चेन 3 1 2 3 3 चेन चेन 3 1 2 3 तेस्रोमा हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेज है। सरी दोस्रोमा भएछ है। 1 2 3 तेस्रोमा है 1 सिंगल क्रोसेज फेरि हाम्रो चेन 3 1 2 3 तेस्रोमा हाम्रो 3 डबल क्रोसेज 1 2 3 यो अनुसारले अगाडि बुन्दै जानु होला गाइज। कन्टिन्यू है। सुरुमा हाम्रो है 3 डबल क्रोसेज है चेन 1 अनि 3 डबल क्रोसेज 1 डबल क्रोसेज छोडेर है 1 डबल क्रोसेज छोडेर स्किप 1 डबल क्रोसेज फेरि पनि हाम्रो चेन 3 1 2 3 तेस्रोमा हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेज फेरि पनि 1 2 3 3 चेन 2 डबल क्रोसेज छोडेर स्किप 2 डबल क्रोसेज 2 डबल क्रोसेज अनि यसमा पनि हाम्रो 3 डबल क्रोसेज चेन 1 3 डबल क्रोसेज है। यसमा हाम्रो चेन 1 छ 1 डबल क्रोसेज छोडेर है 1 डबल क्रोसेज छोड्ने। कन्टिन्यू अनुसारले अगाडि बुन्दै जाउँ है। अब हाम्रो यति भएपछि है 3 डबल क्रोसेज लिने 1 सिंगल क्रोसेज त्यसपछि 3 चेन 3 डबल क्रोसेज हैन 3 चेन 1 सिंगल क्रोसेज अनि त्यसपछि यो 2 चेनमा लगेर जोड्दिउँ है। स्ल्याब 2 चेन है। अब फेरि पनि हाम्रो 2 चेन लिउँ है 2 चेन 2 चेन अनि सेम है 3 डबल क्रोसेज लिने यसमा है 3 डबल क्रोसेज 1 चेन फेरि पनि यतापट्टि हाम्रो 3 डबल क्रोसेज लिउँ 1 2 3 अब यसमा चाहिँ तपाईको हैन चेन 3 लिउँ 3 चेन 1 2 3 चेन 3 1 सिंगल क्रोसेज फेरि पनि हाम्रो चेन 3 3 चेन 1 सिंगल क्रोसेज फेरि पनि हाम्रो 3 चेन चेन 3 3 चेन 1 डबल क्रोसेज है 3 डबल क्रोसेज लिउँ 1 2 3 चेन 3 सिंगल 2 क्रोसेज है 2 सिंगल क्रोसेज फेरि पनि हाम्रो चेन 1 लिउँ 3 डबल क्रोसेज 1 2 3 अनि त्यसपछि फेरि पनि हाम्रो चेन 3 3 चेन 1 सिंगल क्रोसेज 3 चेन 1 सिंगल क्रोसेज फेरि पनि हाम्रो 3 चेन अनि यसमा 4 डबल क्रोसेज लिउँ है। यसमा हाम्रो 4 डबल क्रोसेज 1 2 3 3 डबल क्रोसेज है 4 डबल क्रोसेज भनिरहेको के बोल्छु आफैले थाहा है। फेरि पनि हाम्रो चेन 1 1 चेन 3 डबल क्रोसेज है 1 2 3 यो चाहिँ हाम्रो सेम है सेम फेरि पनि 3 चेन 1 सिंगल क्रोसेज 3 चेन 1 सिंगल क्रोसेज यो डबल क्रोसेज हैन यो चाहिँ हाम्रो सिंगल क्रोसेज है। फेरि पनि हाम्रो 3 चेन कन्टिन्यू 3 डबल क्रोसेज चेन 1 3 डबल क्रोसेज 1 2 3 चेन 1 फेरि पनि हाम्रो 3 डबल क्रोसेज 1 2 3 कन्टिन्यू अनुसार बुन्दै अगाडि जानु होला है। कन्टिन्यू गाइस है अगाडि बुन्दै जानु होला यस्तै गरेर है। अब हाम्रो यति भएपछि है 2 चेन 1 सिंगल क्रोसेज 2 चेन 1 सिंगल क्रोसेज 2 चेन अनि यो 2 चेनमा चेन 3 साँच्चै सरी चेन 3 छ यसमा हेर्नु चेन 3 छ 3 चेन है 3 चेन 1 सिंगल क्रोसेज 3 चेन 1 सिंगल क्रोसेज 3 चेन यो 2 चेनमा लगेर जोड्दिउँ है।
अब फेरि पनि हाम्रो 2 चेन लियौं अघि जस्तै है सेम 2 चेन अगाडि 1 डबल क्रोसेट 1 डबल क्रोसेट फेरि 1 डबल क्रोसेट अब अहिले यसमा चाहिँ हाम्रो 2 चेन लियौं है 2 चेन फेरि अगाडि हाम्रो 3 डबल क्रोसेट 3 डबल क्रोसेट 1 2 3 3 डबल क्रोसेट 2 चेन 3 डबल क्रोसेट है अब फेरि हाम्रो यसमा चाहिँ चेन 5 है 1 2 3 4 5 है 5 चेन यो बिचको चेन 3 मा है यो बिचको चेन 3 मा एक सिंगल क्रोसेट लियौं फेरि पनि हाम्रो चेन 5 1 2 3 4 5 चेन 5 3 डबल क्रोसेट लियौं 1 2 3 3 डबल क्रोसेट 2 चेन 2 चेन फेरि हाम्रो अगाडि 3 डबल क्रोसेट 1 2 3 3 डबल क्रोसेट 2 चेन 3 डबल क्रोसेट फेरि पनि हाम्रो चेन 5 1 2 3 4 5 चेन 5 यो चेन 3 मा हाम्रो बिचको चेन 3 मा हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेट फेरि पनि हाम्रो चेन 3 अनि 3 डबल क्रोसेट 1 2 3 2 चेन फेरि पनि हाम्रो 3 डबल क्रोसेट 1 2 3 है कन्टिन्यू अनुसारले अगाडि बढ्दै जाऊ गाइज हैन चेन 5 3 डबल क्रोसेट 2 चेन 3 डबल क्रोसेट कन्टिन्यू गाइज यसमा हाम्रो चेन 5 1 सिंगल क्रोसेट चेन 5 1 सिंगल क्रोसेट है 3 डबल क्रोसेट 2 चेन 3 डबल क्रोसेट 3 डबल क्रोसेट 2 चेन 3 डबल क्रोसेट फेरि पनि हाम्रो 2 चेन लियौं है 2 चेन अगाडि हाम्रो 3 डबल क्रोसेट यसमा चाहिँ हाम्रो चेन 1 लियौं चेन 1 1 डबल क्रोसेट 2 चेन मा है 1 डबल क्रोसेट चेन 3 1 डबल क्रोसेट चेन 1 1 डबल क्रोसेट 3 चेन 1 डबल क्रोसेट अगाडि फेरि हाम्रो 3 डबल क्रोसेट है 3 डबल क्रोसेट 1 2 3 अब फेरि यसमा हाम्रो 2 चेन लियौं 2 चेन 1 सिंगल क्रोसेट 2 चेन 1 सिंगल क्रोसेट 2 चेन अनि यसमा हाम्रो 3 डबल क्रोसेट 1 2 3 3 डबल क्रोसेट 1 चेन 1 डबल क्रोसेट 1 डबल क्रोसेट 3 चेन 3 1 डबल क्रोसेट 1 डबल क्रोसेट फेरि चेन 1 अगाडि हाम्रो 3 डबल क्रोसेट 1 2 3 डबल क्रोसेट है यसमा हाम्रो चेन 1 छ यसमा 1 डबल क्रोसेट 3 चेन 1 डबल क्रोसेट छ है अब फेरि हाम्रो 2 चेन लिने 2 चेन 1 सिंगल क्रोसेट फेरि 2 चेन 1 सिंगल क्रोसेट 2 चेन 3 डबल क्रोसेट 1 2 3 डबल क्रोसेट चेन 1 1 चेन 1 डबल क्रोसेट चेन 3 3 चेन फेरि हाम्रो 1 डबल क्रोसेट चेन 1 1 चेन फेरि 3 डबल क्रोसेट 3 डबल क्रोसेट 1 2 3 कन्टिन्यू अनुसारले अगाडि बढ्दै जाउँ कन्टिन्यू गाइज है कन्टिन्यू गाइज यसमा हाम्रो 2 चेन छ है सिंगल 2 सिंगल क्रोसेट यसमा हाम्रो चेन 1 चेन 3 चेन 1 3 डबल क्रोसेट है कन्टिन्यू गाइज अब हाम्रो यति भइसकेपछि है
यसमा हाम्रो 2 चेन 2 चेन 2 चेन है एक सिंगल क्रोसेस यसमा हाम्रो चेन 3 1 डबल क्रोसेस अनि यसमा हाम्रो 3 डबल क्रोसेस है दुई चेन लिएर यो दुई चेनमा जोइन गरिदिनु होला है स्ल्याब 2 चेन है अब फेरि पनि अघि जस्तै हाम्रो सुरुमा 3 चेन लिने चेन 3 है चेन 3 लिउँ सरी 2 चेन है सरी है 2 चेन 1 डबल क्रोसेस अगाडि फेरि 1 डबल क्रोसेस चेन 1 है एक चेन है यो 3 चेनमा चाहिँ हाम्रो 7 डबल क्रोसेस लिउँ 1 2 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोसेस है 7 डबल क्रोसेस 7 डबल क्रोसेस एक चेन फेरि यतापट्टि हाम्रो 4 डबल क्रोसेस 3 डबल क्रोसेस है सरी 4 मात्रै भनिन्छ के भएको त्यस्तो 3 डबल क्रोसेस है 3 डबल क्रोसेस यसमा हाम्रो 7 डबल क्रोसेस एक चेन छ यसमा चाहिँ अब हाम्रो चेन 4 है 1 2 3 4 चेन 4 यसमा चाहिँ हाम्रो एक सिंगल क्रोसेस फेरि पनि हाम्रो 4 चेन 4 अनि अब डाइरेक्टली अब यसमा हामीले 3 डबल क्रोसेस लिने है 3 डबल क्रोसेस लिउँ 1 2 3 फेरि पनि हाम्रो एक चेन 3 चेन स्पेसमा हाम्रो 7 डबल क्रोसेस 7 डबल क्रोसेस 2 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोसेस है 7 डबल क्रोसेस फेरि हाम्रो चेन 1 अनि अगाडि हाम्रो 3 डबल क्रोसेस 1 2 3 फेरि पनि हाम्रो चेन 4 1 2 3 4 चेन 4 4 चेन यसमा हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेस फेरि एक चेन यतापट्टि हाम्रो सरी चेन 4 है 1 2 3 4 है अनि यतापट्टि हाम्रो 3 डबल क्रोसेस है 3 डबल क्रोसेस 1 2 3 यहाँ राम्रोसँग हेर्नु होला गाइस है यसमा हाम्रो चेन 4 है 4 चेन 3 डबल क्रोसेस चेन 1 चेन फेरि यसमा हाम्रो 7 डबल क्रोसेस 7 डबल क्रोसेस एक चेन छ यसमा हाम्रो है चेन 1 फेरि यतापट्टि हाम्रो 4 चेन 4 एक सिंगल क्रोसेस है कन्टिन्यू यो अनुसार अगाडि बुझ्दै जानु होला गाइस कन्टिन्यू है यसमा तपाईको चेन 4 लिएर 4 चेन लिएर यो 2 चेनमा जोड्दिनु होला है यसमा हाम्रो 4 चेन छ यसमा हाम्रो 3 डबल क्रोसेस एक चेन छ यसमा हाम्रो 7 डबल क्रोसेस एक चेन यसमा 4 डबल क्रोसेस है अब फेरि पनि हाम्रो 2 चेन लिउँ है 2 चेन 1 2 अगाडि हाम्रो 3 डबल क्रोसेस 1 2 3 एक चेन है यसमा हाम्रो 1 डबल क्रोसेस एक चेन 1 डबल क्रोसेस है 1 डबल क्रोसेस चेन 1 डबल क्रोसेस चेन 1 एक डबल क्रोसेस एक चेन 1 डबल क्रोसेस एक चेन 1 डबल क्रोसेस चेन 1 डबल क्रोसेस फेरि चेन 1 एक चेन यसमा हाम्रो 3 डबल क्रोसेस 1 2 3 डबल क्रोसेस यसमा पनि हाम्रो एक चेन है चेन 1 लगेर यो 1 डबल क्रोसेसकोमा 1 डबल क्रोसेस लिउँ है 1 2 3
3 डबल क्रोसेस, फेरि हाम्रो एक चेन, एक डबल क्रोसेस, चेन एक डबल क्रोसेस, एक चेन, कन्टिन्यू है, 1 डबल क्रोसेस, चेन 1 डबल क्रोसेस, चेन 1 डबल क्रोसेस, चेन 1 डबल क्रोसेस, चेन 1, अब फेरि एक चेन, यतापट्टि हाम्रो 3 डबल क्रोसेस है, 1 2 3 डबल क्रोसेस, फेरि पनि यसमा हाम्रो चेन 1 एक चेन, यसमा हाम्रो 3 डबल क्रोसेस, 1 2 3 है, यो अनुसार कन्टिन्यू बुन्दै जानु होला गाइज, कन्टिन्यू गाइज है, कन्टिन्यू यो अनुसारले अगाडि बुन्दै जाउँ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो चेन 1 1 छ है, चेन 1 1 छ यसमा, सबै चेन 1 छ यसमा है, चेन 1 छ यसमा, त्यसपछि चेन 1 लिएर यो 2 चेनमा जोडिदिनु होला है। अब अहिले चाहिँ हामी यहाँसम्म अगाडि जाउँ है, यहाँसम्म अगाडि जाउँ, स्ल्याप है, स्ल्याप गर्दै अगाडि जाउँ, 1 2 3 4 2 चेन, फेरि पनि 3 यसमा हाम्रो जम्मा चेन 5 छ है, 1 2 3 तेस्रो चेनमा चाहिँ हामीले यसमा लगाएर अब फेरि यसमा हाम्रो 1 डबल क्रोसेस, 1 2 3 चेन 3, अब चाहिँ यो 1 डबल क्रोसेसमा है, यसमै हाम्रो स्ल्याप गरिदिउँ है, फेरि पनि हाम्रो 1 डबल क्रोसेस, 3 चेन, सेम अघिको जस्तै है, फेरि पनि हाम्रो 1 डबल क्रोसेस, 1 2 3 चेन 3, 1 डबल क्रोसेसमा है, यहाँ स्ल्याप गरिदिउँ, फेरि पनि हाम्रो 1 डबल क्रोसेस, 3 चेन है, 3 चेन, फेरि पनि अगाडि हाम्रो 1 डबल क्रोसेस, 3 चेन, यो 1 डबल क्रोसेसमा स्ल्याप गरिदिउँ, फेरि पनि हाम्रो 1 डबल क्रोसेस, 3 चेन, स्ल्याप गरिदिउँ है, फेरि पनि हाम्रो यसमा 5 चेन है, चेन 5 5 चेन, तेस्रो चेनमा चाहिँ हामीले एउटा स्ल्याप लिदियौँ है, चेन 3 है, चेन 3 चेन 4 है, यो तेस्रो चेनमा चाहिँ हामीले स्ल्याप लिदियौँ। अब चेन 1 एक चेन छ, डाइरेक्टली अब यसमा है हामीले यसमा 1 डबल क्रोसेस लियौँ, सुरुको डबल क्रोसेसमा 1 1 2 3 फेरि पनि अगाडि जाउँ, 1 डबल क्रोसेस, 3 चेन, चेन 3, सेम अघिको जस्तै है, कन्टिन्यू है, फेरि अगाडि जाउँ, 1 डबल क्रोसेस, 3 चेन, फेरि अगाडि 1 डबल क्रोसेस, 1 2 3 चेन 3,
फेरि पनि हाम्रो वान डबल क्रोसेस अगाडि जाउँ 3 चेन फेरि पनि हाम्रो वान डबल क्रोसेस 3 चेन यो वान डबल क्रोसेसमा स्ल्याप गर्दियौं है फेरि पनि हाम्रो वान डबल क्रोसेस 1 2 3 चेन 3 फेरि पनि हाम्रो चेन 4 है 1 2 3 4 चेन 4 है यो तेस्रो चेनमा चाहिँ हामीले एक स्ल्याप लिदियौं है फेरि पनि चेन 1 एक चेन छ अब डाइरेक्टली यसमा अघि जस्तै हो हाम्रो है वान डबल क्रोसेस 3 चेन यो चाहिँ हाम्रो दुई तरिकाले लिन सकिन्छ है म तपाईहरुलाई सिकाउँछु जस्तै हामीले यसमा सुरुमा वान डबल क्रोसेस लिए नि हैन वान डबल क्रोसेस 3 चेन तपाईले चाहिँ यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ यस्तो गरेर है फेरि पनि मैले चाहिँ अहिले अर्को फरक किसिमले लिन्छु चेन 3 यो चेन 3 ले चाहिँ यो वान डबल क्रोसेसमा यहाँनिर हैन यहाँनिर नलिकन है यो माथिबाट पनि लिन सकिन्छ है यो चाहिँ तपाईहरुले कसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्नु होला है वान डबल क्रोसेस 3 चेन फेरि पनि वान डबल क्रोसेस 3 चेन वान डबल क्रोसेसमा स्ल्याप गर्दियौं फेरि पनि वान डबल क्रोसेस 3 चेन चेन 3 स्ल्याप गर्दियौं फेरि पनि हाम्रो अगाडि वान डबल क्रोसेस 3 चेन वान डबल क्रोसेसमा स्ल्याप गर्दियौं है गाइस अब कन्टिन्यू यो अनुसारले अगाडि बुन्दै जाउँ गाइस है कन्टिन्यू गाइस है कन्टिन्यू यो अनुसारले अगाडि बुन्दै जाउँ अब हाम्रो यति भइसकेपछि है यसमा तपाईको चेन 1 छ है चेन 1 छ यसमा सबै हाम्रो चेन 1 छ यसमा पनि है चेन 1 छ यसमा हाम्रो 7 डबल क्रोसेस छ 7 डबल क्रोसेस है यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम राउन्ड हो गाइस हैन यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम राउन्ड लास्ट राउन्ड हो अब फेरि यहाँसम्म अगाडि जाउँ है स्ल्याप है 1 2 3 अब यसमा चाहिँ हाम्रो 2 चेन सुरुमा है त्यसपछि चेन 3 लियौं 3 चेन 3 यो तेस्रो चेनमा है तेस्रो चेनमा यहाँनिर लगेर यसले चाहिँ यसरी लिदियौं है अब हामी चेन 1 मा फेरि अर्कोमा वान डबल क्रोसेस 3 चेन फेरि हाम्रो अर्कोमा वान डबल क्रोसेस चेन 3 यसमा हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेस लिदियौं है यसरी सजिलो हुन्छ चेन 3 यसमा फेरि हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेस अगाडि वान डबल क्रोसेस 3 चेन 3 यसमा 1 सिंगल क्रोसेस लिदियौं फेरि पनि अगाडि हाम्रो चेन 3 चेन यसमा पनि हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेस लिदियौं अगाडि फेरि हाम्रो 1 डबल क्रोसेस 3 चेन यसमा फेरि 1 डबल क्रोसेस लिदियौं है अब फेरि यसमा हाम्रो चेन 1 मा पनि 1 डबल क्रोसेस 3 चेन यसमा पनि हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेस है अब यसपछि हाम्रो यति भइसकेपछि अब हाम्रो एक चेन लियौं है चेन 1 लिइसकेपछि अब यसमा फेरि हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेस है यो चेन 1 मा हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेस फेरि त्यसपछि एक चेन है चेन 1 अब सेम अघिको जस्तै है कन्टिन्यू यो चेन 1 मा फेरि हाम्रो 1 डबल क्रोसेस एक डबल क्रोसेस 3 चेन 3 अनि यो 1 डबल क्रोसेसमै हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेस लिदियौं है यस्तो गरेर
फेरि यस्तै गरेर हाम्रो अर्को चेन 1 मा एक डबल क्रोसेट है, एक डबल क्रोसेट 3 चेन, फेरि यसमा पनि हाम्रो सेम 1 सिंगल क्रोसेट लिदियौं। फेरि अगाडि हाम्रो एक डबल क्रोसेट 3 चेन, फेरि यसमा पनि हाम्रो एक सिंगल क्रोसेट लिदियौं। फेरि पनि हाम्रो 1 डबल क्रोसेट 3 चेन, चेन 3, यसमा पनि हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेट, फेरि पनि अगाडि जाउँ है, 1 डबल क्रोसेट 3 चेन, यसमा पनि हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेट, फेरि पनि हाम्रो अगाडि जाउँ 3 चेन, चेन 3, यसमा पनि हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेट जाउँ लिउँ है। फेरि पनि हाम्रो एक डबल क्रोसेट चेन 3 लिउँ, 3 चेन, यसमा पनि हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेट। अब सेम अघि जस्तै हाम्रो चेन 1 मा फेरि 1 डबल क्रोसेट 3 चेन लिउँ, चेन 3, यसमा पनि हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेट लिउँ है। कन्टिन्यू अनुसारले हाम्रो अगाडि बुन्दै जाउँ गाइज है, कन्टिन्युअसली है। फेरि पनि हाम्रो है अगाडिको जस्तै चेन 1, यो चेन 1 मा हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेट, फेरि एक चेन है, एक चेन, फेरि यो चेन 1 मा है 1 डबल क्रोसेट लिउँ, यसमा है 1 डबल क्रोसेट, फेरि 3 चेन, चेन 3, चेन 3 चाहिँ यो 1 डबल क्रोसेट सँगै है 1 सिंगल क्रोसेट लिदियौं। फेरि अगाडि हाम्रो कन्टिन्यू अनुसारले अगाडि बुन्दै जानु होला, एक डबल क्रोसेट 3 चेन, चेन 3, चेन 3 ले यही 1 डबल क्रोसेट सँगै फेरि 1 डबल क्रोसेट सिंगल क्रोसेट लिदियौं है। कन्टिन्यू गाइज यो अनुसारले हामी अगाडि बुन्दै जाउँ है, कन्टिन्यू गाइज सेम यही हो है, कन्टिन्यू यही तरिकाले बुन्दै जानु होला। अब हाम्रो यति भइसकेपछि गाइज है सेम अघि जस्तै हाम्रो एक चेन लिने है, चेन 1 लिने, एक चेन, अनि यो चेन 1 मा फेरि हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेट चेन 1, एक चेन है। यो अघिको हाम्रो 2 चेनमा लगेर जोड्दियौँ है। यो तल जोडिदिँदा बेसलाई गाइज है चेन 1 मा जोड्दियौँ, एक चेनमा, काट्यौँ गाइज है कैँचीको सहायताले। यो चाहिँ हाम्रो भित्रपट्टि लुकाइदिउँ है। हाम्रो एकदमै राम्रो देखिन्छ गाइज है, हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज है। तर यो चाहिँ पहेँलो कलर छ कि कस्तो कलरको देखिएको कि यो म भरे बेलुका बनाउँछु है, नत्र भने यो चाहिँ हैन तपाईँ पहेँलो छ कि येल्लो छ कि कस्तो फुस्रो कलरको देखिरहेको कि क्यामेरा त्यस्तो हो कि के हो। हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैजनाले थ्याङ्क यू सो मच। प्लिज किप सपोर्ट मी गाइज।